Uzun Mirkovoj 14 u zgradi nekadašnje Realke nalazi se Pedagoški muzej. Zgrada je sagrađena 1840. po projektu Franca Jankija kao privatna kuća Cvetka Rajevića, upravitelja varoši Beogradske. 1867. na predlog Ministarstva prosvete data je na korišćenje Beogradskoj Realci. Zbog svoje arhitektonske i istorijske vrednosti proglašena je spomenikom kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju. Te 1896. godine, kada su otvorene prve olimpijske igre novoga doba u Atini, te godine kada je Henry Ford napravio prvi automobil, te godine kada je završena Kula Gardoš, te godine kada je prikazana prva bioskopska predstava u kafani kod Zlatnog krsta i poslata prva razglednica sa motivom grada Beograda, u školi kod Saborne crkve u Beogradu glavni odbor učiteljskog udruženja je 24. novembra osnovao školski muzej. Danas muzej obeležava 120 godina života i rada na pribiranju, čuvanju i prezentovanju pedagoških svedočanstava. Vest o osnivanju školskog muzeja prenele su sve srpske novine. Na osnivačkoj skupštini za prvog upravnika izabran je Dimitrije Putniković i usvojena su prva pravila školskog muzeja. Za srpsku kulturu i srpsko biće kao da su karakteristične seobe i rušenja. Pa je i Pedagoški muzej tu sudbinu delio. U oba svetska rata skoro da je u potpunosti uništen, selio se 14 puta. 1960. godine promenio ime u Pedagoški muzej, a od 1969. nalazi se u zgradi Beogradske Realke. Dimitrije Putniković, Jovan Telebaković i Bora Aksentijeveć su zaslužni ljudi što je Pedagoški muzej danas jedna od značajnih ustanova srpske kulture. Naravno, i drugi ljudi, stručni ljudi, saradnici, dobročinitelji potpomagali su razvitak, rast i razvoj ovog muzeja, odnosno ove srpske ustanove kulture. U periodu od 1975. do 1996. u muzeju je bila postavljena stalna postavka pod nazivom 10 vekova srpske škole. Projekti interijera izložbene postavke delo su arhitekte Vladislava Pešića. Krajem 2007. godine, posle 110 godina rada, u Pedagoškom muzeju ponovo je otvorena nova stalna izložbena postavka, koja na atraktivan način obrađuje tematiku istorijskog razvoja školstva i prosvete u Srbiji. Pojava pismenosti kod Srba odvija se uporedo sa procesom primanja hrišćanstva. Od presudnog značaja na ovom polju je rad Ćirila i Metodija, koji su sastavili prvu slovensku azbuku glagoljicu 863. godine. Glagoljica je nastala po ugledu na brzopisnu grčku azbuku, imala je 38 slova. Mlađe slovensko pismo ćirilica pojavljuje se krajem 9. veka. Nastala je po ugledu na grčku ustavnu azbuku i bila je jednostavnija u odnosu na glagoljicu. Najstariji spomenik pisan ćirilicom je Samuilova ploča iz 993. godine. Nezaobilazno je da spomenemo i našu najlepšu rukopisnu knjigu i ujedno i najstariju knjigu pisano ćirilicom, Miroslavljevo jevanđelje, koje je pisano krajem 12. veka za humskog kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje. Ćirilica se kroz vekove menjala. Njeno konačno oblikovanje izvršio je Vuk Stefanović Karadžić. Vukova ćirilica prihvaćena je kao zvanično pismo 1868. godine.
U srednjovekovnoj Srbiji školovanje se odvijalo u takozvanim parohijskim školama, koje su se nalazile u parohijama, i episkopskim školama koje su bile smeštene u manastirima episkopskih sedišta. Propašću srednjovekovne srpske države postojeći školski sistem se raspada. Crkva u veoma skromnom obimu pokušava da zadrži elemente ovog sistema, a u tome nesumnjivu ulogu imaju manastiri u kojima se mali broj dečaka, pored rada na manastirskom gazdinstvu, obučava u čitanju i pisanju. Privilegijama dobijenim od austrijskog cara Leopolda II, Srpska pravoslavna mitropolija sa sedištem u Sremskim Karlovcima postala je središte kulturno-prosvetnog života. U stranoj državi bilo je veoma važno očuvati jezik, pismo i veru, i to je i zadatak škola koje se tamo osnivaju. Krajem 18. veka dolazi do osnivanja i prvih škola savremenog tipa. Prve srpske gimnazije u Sremskim Karlovcima 1791. godine i prve bogoslovije 1794. U ovim obrazovnim ustanovama školovala se buduća srpska intelektualna elita. Početak 19. veka doneo je značajne promene u Srbiji. Februara 1804. godine otpočeo je prvi srpski ustanak koji ubrzo prerasta u revoluciju za nacionalno oslobođenje od turskog ropstva. Uspesima na bojnom polju stvorena je slobodna teritorija u okviru koje se organizuje država. Država na sebe preuzima brigu o školstvu i time prestaje dominacija crkve u ovoj oblasti. Osnovan je praviteljstvo Jušći Sovjet, a za prvog popečitelja prosveštenija, ministra prosvete, postavljen je Dositej Obradović. Iako je bila u stalnim ratnim okolnostima, vidno zalaganje ustaničke Srbije za organizovanje školstva rezultiralo je postojanjem oko 40 malih škola sa oko 1500 đaka. Novonastaloj državi bili su potrebni i ljudi šireg opšteg i stručnog obrazovanja. U tu svrhu, vidnim zalaganjem Ivana Jugovića, osnovana je 1808. godine u Beogradu Velika škola. Muzeji se karakterišu kao grandiozne knjige sećanja, kako je to učinio Lunačarski. Sartre u muzejima vidi odbranu od smrti. Andre Žid kaže, kad škrtica stavlja zlatnike u škrinju, pa je zatvori, ona je opet prazna. A Ripley misli da umetnost nije za svakoga, ali da to muzeji jesu. A kada je reč o pedagoškom muzeju, svi smo mi naučili iz bukvara, čitanke ili neke slične knjige da ispišemo prvu reč, to čudo ljudsko i dar Božji. Posle 1830. godine u Srbiji je počeo da se razvija školski sistem. Osnivale su se osnovne škole u gradovima i selima, počeo je sa radom licej u Kragujevcu 1838. godine, a i gimnazije u Beogradu. Sredinom 19. veka u Paratinu je osnovana prva ženska osnovna škola. Nekoliko godina kasnije počela je sa radom i viša ženska škola u Beogradu, a 1865. godine i realka. Naši pedagozi sredinom 19. veka odlazili su na školovanje u inostranstvo.
naročito u Nemačku, tamo su sticali doktorske diplome i sa stranim znanjem vraćali se u domovinu i pokušavali da to znanje primene na srpsko školstvo i da unaprede rad osnovnih i srednjih škola. Iako je nepismenost u Srbiji još uvek bila velika, početkom 20. veka Srbija je imala kompletno razvijen školski sistem. Postojao je veliki broj osnovnih muških i ženskih škola, kako u selima, tako i po gradovima. Radile su opšte obrazovne srednje škole, odnosno ženske i muške gimnazije. Postojalo je stručno srednje obrazovanje u vidu učiteljskih ili zanatskih škola. U međuratnom periodu do usaglašavanja školskog sistema došlo je tek posle 1929. godine, kada je donet prvi školski zakon, a nekoliko godina kasnije doneti su i nastavni planovi i programi za sve predmete u osnovnim školama. Isto se to desilo i sa srednjim obrazovanjem, odnosno sa muškim i ženskim gimnazijama, koje su bile ujednačene u celoj Kraljevini Jugoslaviji. Za vreme Drugog svetskog rata na slobodnim teritorijama organizovane su škole. Odmah posle oslobođenja 1945. godine počelo se sa osnovnim obrazovanjem širokih narodnih masa. Bilo je potrebno da se izvrše neke izmene u nastavnom planu i programu. Te izmene su se odnosile uglavnom na sadržaj nastave istorije i sadržaj nastave maternjeg jezika ili kasnije srpsko-hrvatskog jezika. Škola osnovna je trajala 7 godina. Tek od 1952. njeno trajanje podignuto na 8 godina. 70. godina 20. veka desile su se promene i u radu univerziteta. 80. godina 20. veka Srbija je imala kompletan školski sistem, onakav kakav je to odgovaralo trenutnoj situaciji, trenutnoj političkoj situaciji, stanju u školstvu i obrazovanju. 1990. sa raspadom Jugoslavije desile su se promene koje će se nastaviti i u 21. veku. Pedagoški muzej danas čuva više od 50.000 predmeta svrstanih u 4 zbirke. Zbirka udžbenika i pedagoške literature, zbirka školske opreme i nastavnih sredstava, zbirka školske dokumentacije i medijateke i zbirka arhivske građe i dokumenata. Pored prikupljanja građe vezane za rad i razvoj obrazovanja u Srbiji, instituciju krasi i bogata izdavačka kao i naučno-istraživačka delatnost. Vizija budućnosti Pedagoškog muzeja možda bi se mogla iskazati samo jednom rečenicom. Da muzej izađe iz muzeja kroz aktivnu saradnju sa školama, univerzitetom, kulturnim javnim ustanovama, kao i stavljanjem akcenta na međunarodnu saradnju. Pedagoški muzej nije samo čuvar baštine srpske prosvete i školstva. On je i mesto susreta prošlosti i vizije budućnosti srpskih škola. Institucija u kojoj se kroz brojne radionice, seminare i predavanja posetioci mogu upoznati sa modernim nastavnim sredstvima,
i metodama u ambijentu klasične učionice. Vidimo se u Pedagoškom muzeju.